gechi tariki emerongebere na inyomotienyi oikomi mwaka 2025 yongo nyaka wingo kwarega ngocha ase message amangana majinsi nyaka to gusangana kumenye ase nja yobwikanu aditu abiriko to kwarega ni kuru ase gitasini kya Amazing Voice of Victory lehero kerongo kumanye ngani go amangana amanganya riko bakakorekana ana monokuru asor gongoro busi mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati niganya ko bakakumena amoni gati y'abakori imirimo kuru ase serikali yaye nabo igo aria county ya Nyamira nigo rigena rya nyako bali kubekwa ari uburuso ase university erachikunya ko bagikwa gacho chinsemo chiri kya Bonyoru imiye county yo nabo igo moroberi onyota nigo nyako bagoko gendera Kenya agima abo asaba sae baburi banyako bakubwate amachiko ari abaranya usama boli ari abaranya ko bagutume bane kibunango nyaire ni bari buna injira emo yogo chikonyora libakali giya yo konyora chibesa eche serikali irachikonya ko bagikubwatuka indi chinya ko chikobakonya Bosiri na bono isaransa uikini nyaka ngo kumanya asinchira yobu kandu ko yachaka kuru asigeti ekanegi chikosori kyagusi stadium aboso mugavana wi county ya Kisii Muske Paul Simbarati manyara ko bakakumena amo negati y'abakori imirimo kuru ase serikali yaye abo asanya ko bakakubarira eira ingo barachikunya ko bagukini wa ebirigo nabo kuchika nigo emishara yabo irachikunya ko bakomenta kuchakera umutinyi ogocha korengana amuno gavana bwe county ya Kisii ni korende ni ganya ko bakakurwa egekuro egetindi ko cyasa umuntu ndi bwensi urachikunya ko bakakora emirimo yaye agosori nabo kuburi abo bakora egasi amone serikali baine kibunango kora bale egasi amono bwikera ngoje asumana injibuna injira emo yokogenderia county ya Kisii ya kare gas no biye twese okore kasaira taiwo muchano mune kwategera mune na kandi abantu abantu barenga bayinda abuna buka bakeje ekwa sana sawa mune proceed. I'll stand with you, especially those who are here and my team will come. And don't mistake, everyone to the west. What I now say, just come, let us talk, let us reason together. We see how we can do it. In those many remarks, I want to direct the chairman of Service Board and your team, starting Thursday, issue the letters of promotion to these people. Make sure when you reflection reflected power for us and absolutely for us. Whatever you correct, chief officers, CCs, ukiwa ofisi hiyo ndio kama umefikia hawa wananchi. Tafadhali isiwe hiyo ofisi unajisikia wewe ndio miungu mdogo. Hata mimi ndio maana siwezi anza kujisikia kwamba mimi ndio maana, kwa hivyo I can do anything. Hii biashara watu walikuwa wanaandikwa hapo, unajua ndio wengine wanasema watu waliandikwa hapa walikuwa wamepitishwa kwa hoteli hapa. Oiko kubatkana amono moroberi yumura ibense Dr. William Samoei Ruto anyatuko baka ko igorana boigo kuburi abasae banyako bakwiri kiabuna injira emo yugo chikonyora ebitoki kwegenderia amona magima abo ase kwegenderia ebiashara ebikebike moroberi umanyekante buna nyota umugasubit kuria rero aba PS na boigo abarai bari bachori bari ase serikali nigo banyako bagunjukana chinsemo ao kurigereria enje nabo kurigereria abo igoko enekia abasabanya teko bakwirikia asinjira yitsimi kwiriki bare kuna enjira emo yo konyora libagari giyari guchikonyora
chibesa ekyo eserikali irachikonya kwabagi kubwatirana amone abasamari abayabara konye omurubiri yo ase account ya Kisii omo PS Stephen Isaboke niganya kwabaka wikana ase school yo bundi ya Kisii National Polytechnic na kurwabo onyara kwabaka wonjo kana chinsemo asa konya kwabaka kuligiria omurubiri yubuna ogenderete asanyera kwabaka kuboria abantu banyako bakwene kinga kubwati bale amachiko alibanya kwabaka kuburi kusama buri alibanya kwabaka gutumirwa banya bene kibuna kunyere ne bole buna inchira emo yo konyora libaga yo konyora chibese cyo chikuru ase serikali nabo goniganya kwabaka kwanikia kera ewadi niko abasae 52 barachikunya ko bakonyora obukonyi gwitira ase umurubiri yo abayiko ase Kenya igima niko abasae chiribu mu barachikunya ko bakonyora libaga yo konyora amaigerio abusana boyiko amoni bintu binde una injira mo yo kwegenderia ase ubugima bwabo bwa kera lituko program ya nyota kwa wanje tema tukae market program ya nyota ya ligreti abana aba youth lakini naruka na wale miaka 18 ni miaka 29 no bali bata tani tifo bigide fofo se egere abana abo achebelike atebe ikigendo kumukanya abana bali ya ngi batagite bakoye president kabeke bitito bako no walpa inte tangani abana mpale babwate bisere bitu bakoli akiri bato certificate kunyereka recognition of prior life abandi bari mechanical abandi bari plumber abandi bari electrician abandi bari mason bakolega sinki yakamba bato certificate wetere program ye serikali ya rikete kabana kere kuwa lokale no batega seyo egera uyo certificate jiwa konyo ari chikasi. Number 2, on the job training kuna oche ye ya sana na abana wandi bali bakoli tikirige ndo digirete tenga ya ni nanyo ribia ni ndio sanke ni moye sense ande tubwa tigas kirei bia confirm oende ise mtandao wanza maswali make korora kuzinuba to bombo bibi sana bibi te dirangeli bibi sana kire word abana sabini qualify quality usiengi makoma tubwa te word 45 abana chiri kusato 150 wakati kwenye wala kwanza abanyaruka nao egero validation to koraba to ile bigete zino wale babu tigirteke mpache batebi wetera abantu ba MSMI yakiba pelika yakiba kwenda pakaka anyori chibese chicho cyo asa abantu baito bata maswali zikende kitara kora zikende kitara korasi abantu ba MSMI bari se county commissioner naboiko bono nigira chikunyaka bagikorikwa ase ebitabu ase atangani kigima nyuma yo kwana ase ka igitambe omo area yo muwaziri muwaziri ulitinete defense bantu yana boigo muwaziri w'Isemi aiga Kenya Moske Julius Migosi Ogamba ni banyako bawikana ase county ya Nyamira abo ensemo iri ya Kyabonyoru abo ase university ya county iri ya Nyamira yariko chikunyara ko bagiye kwaga chikorengana amona bari ya banyako bawikana ase litukulia rero ni banyako bakubeka ligina ri musingi buna injira emo yokurwa libaga guchikorosia esukuru ye university imeye county ya Nyamira maiga yokwaneka ase ekero egetambe lero tare ngapi lero tare 24 yani ndata ko bodi swaliga university ya baze ko tebe ngocherega 2012 miaka 13 iliyopita. Huyo ni mtu wa kusema na kutenda ama sio mtu wa kusema na kutenda? Ni mtu wa kusema na kutenda ama sio mtu wa kusema na kutenda? Ametenda hajatenda? Ona bantu ami ndiko babulinde. Onye omondo ba promise ryegento. Na endo chiroge kolire. Omondo ino molimo stari molimo. Tario mumaene. Ambaye ni waziri wa defense Mama Soiban Tulia, waziri wetu wa education Mheshimiwa Julius Ogamba, PS Patrick, our Solicitor General
Deputy Governor Daktari Gesami, na hawa wajumbe ambao wamefika hapa, watu wote wa Kiabon, hamjambo. Hamjambo tena. Tunakaribisha wageni ambao wamefika hapa. Mubwatera, wazee mubwatera. Ndoro kiangama hapa na mwaliga niliomo zikariwezi kabisa kabisa. Kwanza nataka nichukue nafasi hii kwa heshima sana. Niseme mgeni wetu wa heshima, tuko na furaha isiyo na kifani. Kwa sababu vile umesikia, imekuwa ni safari mrefu. Kuanzia 2013, 2016, mpaka sometime last year, when His Excellency the President came here and gave very clear instructions ya kwamba hii university ianze hapa leo. Kwa hivyo tuasi kama watu wa North Mugirango, kama watu wa Borabu, kama watu wa West Mugirango, kama watu wa Kitutu Masaba, watu wa Nyamira County mzima, tunasema asante na asante na asante, na Mungu ambariki. Tutikarite ensemo iyo ya Kiabanyore kunyako bakutoka imi county ya Nyamira abarayi banyako bawikana ensemo iyo nigo baharokana bakumwakera umurayi bw'inselector William Samuel Rutungambuye muno aso wanjira university yo kubeka umusingi oe ensemo iyo asibanyako bagoteba nigo anyariko bagakubarusi obusuku obone kubwatikana nigo babiko bagotebya abana inchi asigika igitambe nga university unit kunyako bagiye kubekwa ensemo iyo asibanyako bakutumika ibagiryo nawe kuburia umugusi anyara ko bakagoswa serikali una injira eyamoyo kwenda gusaba amagenda kuru ase serikali iria enene so that imbere bago kora bayandire ko yakora mono tanibono ndwana ine igo lero nigo nacha munangu na goeta round uko korate empowerment asaba sai Banyamira asenye timbere meingo kora ngona leta ile kwa sababu nyinyi 2022 ndio mlikuwa mstari wa mbele kupigia Mheshimiwa William Ruto kura za urais. Sasa hivi mimi nimekuja kushabikia kuanzisha hii university, and this is the greatest achievement that we have ever got since independence. Watu wa Nyamira ekero toroche serikali ya tuoro kirio bosibwa yegesa kweke kamoranche tikatogike limonto ndebwes obaise kogose ng'ombe butorengori etara ikagoka mutorosie bintu tobwenera tokonyora buna abakenya na intwe iga Nyamira injeri jumbe na ata injeri jumbe igongote banga Mheshimiwa William Ruto akoruna ki tutam. Mheshimiwa William Ruto akoruna ki tutam. Waziri Soipantuya, Waziri Migosi, when you go back to Nairobi, I want you to tell our president that he has vindicated us. Those of us who support this government, we have been vindicated. Most people thought that this is not a reality. It is 13 years down the line since they said that there will be a university here. But courtesy of our President Dr. William Ruto, this university is now a reality. And we know that this area will be transformed socially, economically, and in terms of education. We know that these roads that are here are going to be tarmacked because of this university. These people who are here, inachetari tangani, tuachana William Ruto, tukatebe university negota kuchakira gaiga. Tukacheri ya kamere, no waziri to Migosi, no more PS or defense, PS Mariro. Tukatebanga hii university ye tuachire kobanga echake kwa gachu. Rero munatorega iga ntagete ngakere abantu bakiabonyoru ngakero mochumbe nyamoko ngakere abachumbe ba Nyamira
Oigo kiato kwenda konyora mwana makuru asigitasiini kia Amazing Voice of Victory nabo kugenda gusuka bujibosio umukia bwa serikali gotema gukura omugomo bwa boro kia University ukyogenderete ase ange emitinyi ibiri ya nyakabage kwera nigo utarareta matunda ane onsi wikarere kolengana amono munyakirugo obo wasonga nigo anyariko baga ku enekeria aba orokia bunigo nigo anyariko baga ku enekeria aba Kenya nigo omugomo uyuza chikunya wika omoiri onyore serikali tego kunyaka bakikubaikaniria ali bakunyaka bakubore inyironga omugomo yini gotenetie amasomo ase university kirikie serikali kwesa uchagete nigo aborko babiri ko bago chandika ase school kubwatikana amono gutanyora abalimu abakunyaka bakubasomi ase bali banyara ko bago chandika mono amono mugomo yuna aborko bali barenge umwaka obo moiro ase university abiko bali banyara ko bago soa ase umwaka obo umotangani shall not compromise on the payment of 7.9 billion. And it will be paid at one go, because history has taught us, if we agree that it will be paid on or before, that is another strike. If they do not expedite the process and fast track negotiations, signing, registration, and implementation of the 2025-2029 CBA, that is another strike, a red flag. The time that has been lost by the students, the 5 or 6 weeks that have been lost, will have to be created. These extensions need to be done so that the students do not miss the programs or the studies. Wanchi murigire kubatikana amonoro boti uruno nguchi kunyago munyabtura amangana magia yegetasini kia Amazing Voice of Victory we kachinga kichina ntoranya kwato kumena ase embeo ira nigonguru kwa hespan bosita nyakoto kubatena amone rupini yona sengwe okwaniria esabato enyansu.